Memperlah bansim ya karai. Siano kintep ya kamu. Na kino ma kino gidau. Masukka berkerpat lem miapi kumne. Mangi kum kino tray party. Ngidon na kejong kabuy. Pan kro pan yawer ibriu. Nga ngadon la kejong kabuy. Tangba. Hakarangsan politik kumne. Shwa ban poi siya kata ban kro briu ban koti gibriu. Ngahapan keren kendiat sepang kiwei parti. Narapi perkat sepang kata gingyalap yung mana parti pra balong ka clean politik. Pihapan clean baha kumni. Ngadawan kata ka clean politik don IAS officer na don IPS officer na don district selection committee na mentungka mikna samla. Don NPSC na mentungka mikna samla. Ladang don kini ki officer baru khot kejuat nomor bar di MLA kidai sang sinem kumbaong di IAS di IPS kidai kita ki permanent government di baktitu dia kasdang ya kekutung kesencar kada ladang ta politician udang penentang ya kini ki bureaucrat banyak tu kana clean politik kadong si ngai pa baik nuksa kaya kita lagi kami seram apa kita ni nayalam jom kita ada Mizoram National Front atau kita boleh na kurang seperti berbicara ke Mizoram kamdan dia per yang berkesorkar kongres parti baik itu sorkar baik usaha sama mana job ketua AGP apa namanya asal student